run moi te hianin movie thar POCSO anon ti chok dona hi country to in POCSO hi chu Prevention of Children from Sexual Offences Act tina ania heng no pangjok te mi pat mei chena chungchanga ve him tu dan sakei kan ti te poka ani o tleirol kumla tlinglo mi pat mei chena man pui andu thlan na ngei poni se swalani kan ti na dan om na ngei kha POCSO kha ni chimi thu pui mang chon hei run moi lampang henin movie anon ti chuak don ania tunzir top ni naktuk zana hianin premier na hun an nei nga chumi zo chuanin kho sang sanga so du te ta na so theina hun an buatsaih dona wai me in nimo pol koshan pol bik in nimo hatiang chen ho ni pokhanin a thei vek tura ka nga ya so in buatsaih du ni chuanin run moi lampang contact number karon tar chhuak chuta chunin lo contact nga ti chuan he movie hi kei kalo ve em thin hetiang nga legal awareness kan in pek mol topa khoilai hmun mo kan vakal hi chu effective lawang chu kati haulo maro chu hetenga minol puina an entur enge ataka thil thlenga ni ngem chu ko shelo tu na mi himo amaro chu POCSO reng hi indrin hian arap thlakang POCSO case pakhat kan sherlo kang cheu tunge khoi khwang in theton chuang lawamo no pang pakhat chu anu le pa in thena ti chuanin apu bula oma apu khanin alo khoi thina ni waran kalna te raman kalna te lo khoi thina ti chuanin ti khan ngoi rengina tuar ngat maya ti chuan anu khan pasal dang anei le ta chu no pangte po chuanin hlim takin enge anuin pasal dang ani takawang khan anu te bula khan zomani kazalen don ta ti ril rupoina maro chu apa shon ve ka khan ni lo pong so le thinta lo khoi le thinta khatiang chungchang te kan ram chu ngai thil thleng he nia case soi chotura za thla khopi tam khop mai chu tiang deu che chu tiang ron highlight na lampang chu ani tura ka ngai ke pona movie hi kala en big lo maro chu trailer hi karon tilanga nga engponi se a trailer hi han engtiklai heta hianin engtin nge a movie kaldan tur ti te po engemo chen chu kan thei tura in ngai tiang Prevention of Children from Sexual Offences ti POCSO ti thupui manga an movie siam chu hi han entiang rem roti ti reng point to lo POCSO, a legal story directed by Casey George. Tinia hey a legal story. Frontier legal story awareness ang type chuan kalo mu ve to thina. Maro chu film puitling anga heti anga an buatsaih hi kala she lawa kalo she sol ni chuan milo ngai da mulama. Ngale lom tak zitani. Evidence ni dan narang lama kan da pangai ni. Diklai ni na chan thei na chuan thei top in kan bei don ya tro. Mary is my love. Ngoro tu na khan mingte ka mutlatin ka shegan telang hei mingte hi ukil tak ania ani he zai thiam ani boka music video te poron siam ve khamo he mu nom don kopin ka shia anni thil buatsaih hi engeniang story base me kal lovin ti hianin dan thiam lampang te po an ron thlap ti hi a hriat chen khop maya chuwang chuanin arin tlak don view ani dan shelem lo zirlem lo te atanga engeniang movie munom thei turanga han ti deuh choi ang kha om don lo ni na hriatlat maya maso na tur lir ani ringot mai he kalang changa lo a hri se lai na tin lo bangin lang hi inti him turin in pechesin ngaro ka ti lai tong kam kho min pe che sin mizo tong man diklo chungchang hi ke ni te po ni ani thowa hai reaction han nei te phei chonin tong kau che han che sol te om the maro chu movie mewa tong kam han man so lai chu fu chem o chu ka te min pe che sin han ti lai khamo adik che lo deuh chon ka hriani engpo ni se movie chu mu nom don chianga hai Sexual Offences Act ani angin kumtling lo chunga leilen na chungchang kha anon thupui ber don ti hi chiang reng mai hei ti chuanin legal point of view dan chungchanga maso na kani du ni point he thil hian he movie hianin he film hianin maso na min penge in karingani in pechesin
Released on 24th January 2025. Vanapa hola zandareta an premiere donani. Kakhani trailer atang hichon a movie concept shethim har khop mai. Maro chu movie thatak ani tonin ka shekei ka tui puizong tak mai. Movie ni hetiang runmoina anti choki alomom khop mai tichon songa inkal puidwa sumtok na tanin mangduni chon hitilai contact number kada hianin inlo contact don ya